sam biswa kum do halor gani public hearing. Pi hello kini ke public hearing gidap dah kejing skripsi ke bakrau ban lap ba tum kejing lenti ke jangil kala dan syubun kejing temu ban khanglat ingi ban poi sekene ke jaka kila pendon kam dah ki kali as per will mang ikot singi sene ki thange ke kali ban blok ingi ki syak dah ki mau Andre ta dah kejing ilam lenti ke jang bleng ila la ban ya poi sup poi san sekene ke jaka Andre ke lenti ke long ke bajenjar lemar ngila mat kejing syak kawang mau hashtag lenti kadang kejing seiring ni mah Andre nak bentar ke hok jong kini kinong rep nak bentar ke hok jong kini ki try jaka kiba kene ke Shri Simen ke temu ban kulun jubor ke jaka ke jong ki ngingi hab ban wan hang ni ban yadai ki ban pensngau ila ke jong ke sur ban ngi jing tibru ke dan kejing blok jong kejing temu ban blok ki try snong Andre ngila pensngau ki magistrate ya la selang ba kejing tukular ke jong ki kila la ban wan sya kene ka public hearing tangi ngai skem ba ke sarkar kan sengap ke sur ke jong ni kumba home minister ula ong la dapi persyak na pikersan wan ke public hearing kan sakawe ke message ki kwa ban pha sya home minister boleh pi sengap jarpat halor kejing syak kulun kejing syak kini jubor jong ki jaka jong kini nong rep jong kini nong song snong hala pangap ngi syak kini ke jaka haka asam hang ne ngi syak kini hau tau Shri Simen ta syai kala we jong ka peteng jong kajak bendri jong gila da kejing thombor haka ni ke peteng menta ke bala kala sedang henrengi ngi sngelunga banyo i bagani ke sarkar haka jaka ban shim action yakini ki briu ki basmu ban thom na ke bon henreka protection pemban niki dah kajing sengau lunga kajing sisang ya jing tip au di sini dok menin memiet ula poison ne kala don kajing ya apthap mah hakeleng ke surok nak keleng jongiru ban pensange ya ki district administration henre ki layat nak wepat kalenti henre ngi sengau pela pat bele ki pat don pok kene ke jaka kajing sana dok menin memiet kala don sikene Telada kene hi kade ka bujang ke sarkar ban divert ya ki paiba ki batfu ban persya kene ke public hearing ta kene hi kala pensyai ba kene ke public hearing kalong ke balek da ke bor ba kalong illegal nama haka jaka bakila pembenah pok ke notification ke ba ka pollution board kala announce ya ke date and place kimla ban keliang ke jaka kat bakimon namar ki hab yat kum ka procedure case in future because those who went to the court is for the land dispute, but the farmer till that they haven't went to the court. So maybe in future we have to go to the NGT and we have to go to the court with the farmer. The farmer should be the one who will file the case, not us. We'll just accompany them and supporting them.